Afrika ubutaka bwa mbere bucukurwamo amatoni n'amatoni y'imitungo kamere kurusha ahandi hose ku isi, ariko igitangaje uwo mugabane akaba ari umugabane witwa kukennye, ndetse ibindi bihugu by'amahanga bikaba biwugirira impuhwe nabwo ari za mpuhwe za kanyamaswa, ndavuga kabihehe. Intambara n'ubukene, amahoro no kuba watera imbere cyangwa se ubukire ni ibintu biba bigomba kugendana uko byagenda kose, kubera yuko intambara nyine ntago yajyana no kuba wakira, kuko ngo ntawe ukira songwa niko umunyarwanda yavuze. Uko umukire arushaho gukomeza gukira nako wa mukene wari utuye mu kazu k'icyumba kimwe arushaho gusatira kuba yakwitura mu muhanda, akabaho nta butura afite nyine, kubera yuko mu gihe wa mukire yakiraga mu byo yasahuraga bimugira umuherwe kurushaho, harimo na bimwe bya wa mukene nyine, bivuze ngo uko umukire akira kurushaho ni nako umukene akena kurushaho. Impamvu mvuga aya magambo ni uko ibihugu bikize birushaho gukomeza gukira byumva ikinyenga cy'ubwo bukire mu kwishimira intsinzi zitandukanye umunsi ku munsi, ni nako cya gihugu cyitwa ko gikennye kiba gikomeza guhonyorwa kurushaho, cyane ko nyine ibyo bihugu byitwa ko bikize mu gihe biri kunguka kurushaho, izo nyungu biba biri kuzikura ahanini kuri bya bihugu byitwa ko bikennye. Ubwo ubaye udahamanya n'ibyo ndi kuvuga ushobora kwibaza impamvu igihugu runaka gishobora kumara imyaka irenga 30 kiri mu mvururu, izo mvururu zikaza nyine zerekezanyije n'ubukene agatoki ku kandi, nyamara iyo myaka 30 ikazashira ibisekuru biha ibindi mu gihugu hagati, abaturage bari kurwana hagati yabo, nyamara yabo ubuyobozi cyangwa abaturage ubwabo b'icyo gihugu babibona yuko nyine izo mvururu zabo arizo ziri guteza iyo ntambara. Ukibaza uti kubera iki nyine bikomeza kubaho, icyo gihugu kigakomeza kigakena nyamara ntibabibonera imisomo? Ubwo uzabaza abakuru bazakubwira. Ahari nanone ukaba wakoresha ubwonko neza ukibaza ikindi kibazo uti se kubera iki ibihugu bitandukanye bifite imitungo kamere nka za zahabu, diyama, silver, petrole ndetse n'ibindi ari byo bihugu bikennye kurusha ibindi mu isi? Ibihugu 10 bya mbere bikennye mu isi, 9 muri byo bibarizwa ku mugabane wa Afrika, nyamara bikaba biniganjemo ibihugu byitwa ko bifite imitungo kamere itandukanye irimo nka za petrole, amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bishobora kuba byakurura ubukerarugendo, ariko nyamara bikaba bidafite na busa bimari ibyo bihugu. Banki y'Isi mu mwaka wa 2023 ifatanyije n'ikigo mpuzamahanga cy'imari IMF bakoze ubushakashatsi neza ngo bamenye ibihugu byose bigize isi ko bigiye bikurikirana mu bukungu, kuva ku bihugu bikize kugeza ku bikennye ndetse n'ibitindahaye. Urwo rutonde rwarongeye rusubirwamo n'ibinyamakuru bitandukanye mu mwaka wa 2024, arirwo rutonde ruvuguruye birimo nka Global Finance, Concern Worldwide ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye bikomeye byandikirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Nirwo rutonde tugiye kwifashisha turebera hamwe ibihugu 10 bya mbere bikennye mu isi bigendeye ku byo binjiza ndetse n'imibereho y'abaturage. Marvin ninjye, niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi subscribe ndetse ukare no kugira maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza kuri Marvin Daily Official. Umwanya wa 10 turasanga igihugu kibarizwa ku mugabane wa Aziya cya Yemen. Yemen ifite umurwa mukuru witwa Sanaa uyobowe na Perezida Rashid Al-Alimi. Iki gihugu giteretse ku butaka bungana na kilometero karibu 555, kikaba gituwe n'abaturage barenga miliyoni 35,200. Ubwo bikaba bivuze yuko iki gihugu bwiyongere bw'abaturage bacyo bugera kuri 2%. Ni igihugu gifite ubwiganze bw'idini ya Islam kubera yuko abaturage bacyo bagera kuri 90% basenga muri idini. Igitangaje, iki gihugu nyivuze mu bihugu bya mbere bikennye mu isi, nyamara gifite imitungo kamere itandukanye irimo nka petrole, gaz, umusaruro uhagije w'amafi, byakabaye bidaha uburenganzira na buke iki gihugu kuba cyakena byonyine. Gifite ibihugu by'ibituranyi nka Oman, Arabia Saudite, kikaba gikora ku nyanja y'Ubuhinde. Igihugu cya Yemen kiri mu ntambara kuva mu mwaka wa 2014 hagati y'ingabo z'igihugu bwazo zitewe ingabo mu bitugu n'igihugu cya Arabia Saudite n'inyeshyamba ziswe Houthi movement zishaka gufata ubutegetsi bw'iki gihugu. Gusa bikaba bitarakunda, nyamara ibyo bigatuma abaturage bahunyorerwa hagati aho ngaho kubera yuko nibo bahinduka abakene kubera iyo ntambara iri hagati y'izo mpande zombi. Intambara imaze gutwara ubuzima bw'abantu barenga 150, maze abasaga 500 bakaba baravuye mu byabo. Yangije ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bibazo byinshi intambara yateje utarondora, ari byo n'ubundi ntandaro y'ubwo bukene iki gihugu gihagazemo. Igitangaje, ya mitungo kamere twavuze haruguru ifata ubutaka bunini bw'iki gihugu kubera yuko iyi mitungo kamere yose twavuze ibarizwa ku butaka bunini cyane bungana 80% bw'igihugu cyose. Nubwo bimeze bityo, abaturage bacyo barenga 83% bose baratindahaye ndetse bari munsi y'umurongo w'ubukene, bikiyongeraho no kutabona ibyo kurya mu buryo bworoshye. Ibaze 83%. Iki gihugu abaturage bacyo bari ku rugero rwo kuba bakwinjiza $5 ku munsi.
kugira ngo nyumve neza, igihugu cya mbere ku isi gifite abaturage babayeho neza ndetse binjiza amafaranga menshi ku munsi ni igihugu cya Luxembourg, aho umuturage w'iki gihugu yinjiza amadolari 393 ku munsi. Ariko ibyo ngibyo bikaba ari impuzandengo kubera yuko hari ushobora kuyajya munsi cyangwa akayarenza. Ku mwanya wa 9 igihugu cya Chad ku mugabane wa Afurika, umurwa mukuru wacyo ni N'Djamena, kikaba kiyobowe na Perezida Mahamat Deby guhera mu mwaka wa 2021. Akaba ari perezida wagiye ku buyobozi bw'iki gihugu, agiye gukemura ibibazo nyine bimaze imyaka n'imyaka byabaye karande, biri umutekano hafi ya nawo, ihohoterwa rikorerwa abaturage, ubwisanzure bugaragara bw'amabandi muri iki gihugu, imyuzure, amapfa n'ibindi byinshi bitandukanye bituma iki gihugu gikena ndetse kigatindahara. Abaturage bacyo bakaba babayeho nabi ku buryo bukabije. Gituwe n'abaturage basaga 18,500,000, aho ubwiyongere bwabo bugera kuri 3.1%. Iki gihugu cya Chad ubutaka bwacyo burambuye ku buso bwa kilometero kare 1,284,000. Nacyo ni igihugu gifite imitungo kamere itandukanye irimo nka petrole, uranium, zahabu, coltan ndetse n'andi mabuye y'agaciro atandukanye, n'ikiyaga cya Chad ubwacyo. Iki gihugu gituranye n'ibihugu bitandukanye birimo Central Africa, Libya, Sudan, Cameroon, Niger ndetse na Nigeria. Ariko nyine kuba bafite ya mabuye y'agaciro twavuze nibivuze yuko abaturage bangana na 88% bari munsi y'umurongo w'ubukene ndetse ibyo kurya akaba ari ingorabahizi. Umuturage wa Chad ari ku rwego rwo kwinjiza amadolari 5.2 ku munsi. Ubwo ni wongera ukagereranya na cya gihugu navuze cya mbere ku isi gifite abaturage binjiza amafaranga menshi, urambwira. Umwanya wa 8 turasanga igihugu cya Liberia, umurwa mukuru wacyo ni Monrovia, kiyobowe na Joseph Boakai wasimbuye George Weah wahoze ari ikirangire mu mupira w'amaguru, kubera ko nyine abaturage bari kubyita yuko akazi kamunaniye mu gihe nyine ari kuvanga umupira w'amaguru na politike, nyamara ari ibintu bibiri bitandukanye. Ubwo ibyo byasaba yuko tubikorera ikiganiro cyabyo cyihariye. George Weah rero ubwo ngubwo amaze kuyobora igihugu cya Liberia, yarahiriye imbere y'abaturage 5,400,000 batuye iki gihugu, avuga yuko iki gihugu azagikura munsi y'umurongo w'ubukene, nacyo kikaba ibihugu biteye imbere nk'ibindi. Ariko mu mwaka wa 2023 byavuzwe yuko akazi kamunaniye maze gahabwa Joseph Boakai, kubera yuko n'ubundi ubwo biyamamazaga yari yamutsinze. George Weah yaba perezida ku bwiganze bw'amajwi kubera bari bazi yuko kuva yaratwaye Ballon d'Or n'ubukene nyine azabutera ishoti nk'uko yateraga agapira. Ubu ngubu Joseph Boakai nicyo ari kurwana nacyo kuva mu mwaka wa 2023 ubwo yatsindaga George Weah bongeye bakiyamamaza. Ariko kugeza n'ubu igihugu cya Liberia kiracyari munsi y'umurongo w'ubukene. Ubu ngubu abaturage bagera kuri 51% mu gihugu cya Liberia bose bari munsi y'umurongo w'ubukene, akaba ari nabo bantu kuko baba bari kuvugisha ukuri mu gihe barimo baravuga bati data duha ifunguro ry'uyu munsi, kuko mwe muba muri kubeshya, muba murifite ariko bo ntaryo baba banafite. Mu mwaka wa 2003 muri iki gihugu cya Liberia nibwo iki gihugu cyari gitangiye kurwanya ubukene, dore ko hari hamaze guhoshwa intambara yahereye mu mwaka wa 1980 yari iri hagati y'abaturage ubwabo. Ubwo yari imyaka igera kuri 14 intambara ari urudaca muri iki gihugu cya Liberia. Nk'abandi bavandimwe babo n'ubundi, Liberia kuba yitwa igihugu gikennye mu isi ntabwo ari uko kidakungahaye ku mitungo kamere, ahubwo gifite imitungo kamere itandukanye irimo nka diamant, zahabu, imbaho z'akataraboneka zidasangwa ahandi habonetse hose mu mugabane wa Afurika ndetse no mu isi, ndetse kikaba ari igihugu kibitse y'inyamaswa zihagije nazo byitwa ko zakabaye zikurura ubukerarugendo. Muri iki gihugu cya Liberia umuturage wahari ku rwego rwo kwinjiza amadolari 5 ku munsi. Ku mwanya wa 7 ni Niger, ifite umurwa mukuru wa Niamey, kikaba ari igihugu cyobowe n'umusirikare Abdurrahmane Omar Tiani wari uyoboye abasirikare barinda umukuru w'igihugu Mohamed Bazoum, ariko afatanyije n'abasirikare be agafata umwanzuro wo kumurika ku butegetsi, cyane ko ngo yabonaga iki gihugu kiri aharindimuka, ngo Mohamed Bazoum nka perezida ntagire icyo abikoraho, ahubwo akaba ari umuryi wa ruswa gusa. Ni igihugu giteretse ku butaka bufite ubuso bwa 1,267,000. Ibihugu by'ibituranyi byacyo akaba ari Algeria, Libya, Chad, Nigeria, Benin, Mali ndetse na Burkina Faso. Hanyuma 97% by'abaturage b'iki gihugu bakaba ari aba-Islam. Ubushakashatsi buvuga yuko muri iki gihugu cya Niger 1/2 cy'abana bari munsi y'imyaka 5 bose bapfa bishwe n'indwara ziterwa n'imirire mibi. Hanyuma nanone abaturage bagera kuri 50% b'igihugu cya Niger bakaba babarwa munsi y'umurongo w'ubukene, nayo amafunguro akaba ari ibibazo. Nabo nk'abavandimwe babo ni igihugu gifite za zahabu mu butaka bwabo ndetse na uranium. Ku mwanya wa 6 ni Mozambique, ifite umurwa mukuru Maputo, kikaba ari igihugu kiyobowe na Perezida Filipe Nyusi wayoboye kuva mu mwaka wa 2015.
ni igihugu cyabonye icyo bita ubwigenge mu mwaka w'1975, kikaba ari igihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 799,380. muri ubwo buso bwacyo hakaba harimo za zahabu nyinshi, andi mabuye y'agaciro nka titanium ndetse n'indi mitungo kamere itandukanye. Ariko nacyo ni igihugu nyine mvuze mu bihugu bikennye ku isi. Mu by'ukuri iki gihugu kibarizwamo imitungo kamere itandukanye, ndetse mu myaka 10 ishize cyabarirwaga mu bihugu bigenda bitera imbere uko iminsi igenda isimburana, kuko ubukungu bwacyo bwazamukaga ku kigero cya 7%, ariko byaje guhinduka cyane cyane bishingiye ku ihindagurika ry'ikirere ryateje amapfa, ibibazo bindi bya politike birimo nk'intambara iri guhuza amabandi ashaka kwigarurira ubutegetsi bw'iki gihugu ndetse na leta ubwayo. Birumvikana ko byaje ari ibibazo mu bindi. Igihugu cyarakennye karahava, maze bituma abaturage bacyo benshi bahinduka impunzi. Ubu ngubu bakaba 70% bose bari munsi y'umurongo w'ubukene. Igihugu natwe abanyarwanda tuzi neza kubera yuko ingabo z'u Rwanda zijyayo umunsi ku munsi mu butumwa bw'amahoro mu rwego rwo kurwanya inkozi z'ibibi z'amabandi zishaka kwigarurira igihugu cya Mozambique. Umuturage w'iki gihugu cya Mozambique ari ku rugero rwo kwinjiza amadolari n'igice ku munsi. Ku mwanya wa 5 mu ihembe rya Afurika, igihugu cya Somalia gifite umurwa mukuru Mogadishu. Perezida w'iki gihugu ni Hassan Sheikh Mohamud. Ayobora iki gihugu kuva ku itariki 15 Gicurasi mu mwaka wa 2022. Icyo gihe yaratsinze mu matora perezida wari uri icyo gihe ariwe Mohamed Abdullahi Mohamed. Iki gihugu giteretse ku buso bwa kilometero kare 637,657. Ni abana benshi cyane bavukiye mu ntambara muri iki gihugu, ubu bakaba barakuze bakaba abagabo n'abagore, na n'ubu intambara ikirota muri iki gihugu, kubera yuko iyi ntambara yahereye mu mwaka w'1988. none twese iyo twumva intambara akenshi dutegereza igihugu cya Somalia. Ni intambara n'ubundi bita intambara y'abaturage, civil war. Ni imyiryane ibera hagati mu baturage. Ubwo ahari wakwibaza niba ari byo cyangwa atari byo, gusa si ibintu tugiye gusesengura cyane. Iki gihugu nacyo kibarwa mu bihugu bya mbere bikeneye mu isi kubera umutekano wa ntawo, ihindagurika ry'ikirere n'ubundi bijya gusa neza nk'ahandi muri Afurika. Ya ntambara navugaga, indwara z'ibyorezo ndetse n'ibindi bituma iki gihugu kitajya gitera imbere na busa. Uyu munsi iki gihugu cya Somalia kibarirwa mu bihugu byishimisha urujyo, kuko n'ubundi nta rwara rwo kwishimisha byitwa ko gifite. Nyamara ni kimwe mu bihugu bikungahaye ku mitungo kamere itandukanye irimo nka uranium ndetse n'iyindi. Birumvikana ko ibyo bizazane bitandukanye birimo nk'intambara bitabayeho, iki gihugu cyakabaye kitabarizwa mu bihugu bikennye. Umuturage w'iki gihugu yinjiza amadolari 4.3 ku munsi. Kikaba ari igihugu bibarwa yuko 60% bose ari abaturage bari munsi y'umurongo w'ubukene, ndetse ibyo kurya ari ingorabahizi. Ku mwanya wa 4, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ya nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Imigabo n'imigambi ye ni yayindi idafite n'ahati ihuriye no kuba yarwanya ubukene buri mu gihugu cye, cyane ko kibarwa mu bihugu bya mbere bikennye ku mugabane wa Afurika ndetse no mu isi hose. Nyamara ubushakashatsi cyane mu by'ubukungu buvuga yuko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakabaye aricyo gihugu cya mbere gikize ku isi, bitewe n'uburyo bwacyo giteye nk'igihugu kinini gituwe n'abaturage benshi, imitungo kamere munsi y'ubutaka ndetse n'ibindi. Ano kuvuga ngo iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo munsi y'ubutaka bwacyo hatabyemo trillion 25 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, angana n'ingengo y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo nk'igihugu yo mwaka wa 2022. Ariko akaba ari imitungo nyine kamere izwi, ubwibaze none hitazwe. Utibagiwe n'amashyamba barizwa muri iki gihugu yeramo ibiti bitandukanye by'akataraboneka utabona ahandi ku isi. Ariko igitangaje, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 105. Kikaba ari cyo gihugu cya kabiri kinini muri Afurika nyuma y'igihugu cya Nigeria, ku buso bwa kilometero kare 2,345. Ariko ubu na ya mitungo kamere iri munsi y'ubutaka bw'iki gihugu, umuturage wacyo wahagaze ku rwego rwo kwinjiza amadolari 4.2 ku munsi. Nyamara wibuke, ntabwo bivuze yuko nyine ayo madolari 4.2 ari ihame, ahubwo hari n'abayajya munsi, abandi bakaba bayajya hejuru. Ese kubera iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisangwa mu bihugu bya mbere ku isi biteye impuhwe, nyamara icyo gihugu cya mbere gikungahaye mu isi? Ibyo byose biragerwamo uruhare n'intambara z'urudaca zitajya zihagarara mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana kuri uyu munsi n'ubundi hari n'indi ntambara iri kuhabera. Bivuze ko muri iki gihugu ntago hajya habura impamvu ituma habaho intambara. Ikibabaje ibi ngibi bimaze imyaka n'imyaniko guhera ku itariki 30 Kamena mwaka wa 1960, ubwo Ububiligi bwahaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyitwa ubwigenge. None iki gihugu cyabaye icumbi ry'imitwe y'iterabwoba, kikaba gicumbikiye imitwe y'iterabwoba isaga 120 yose, cyane ko inavuka umunsi ku munsi.
Ku mwanya wa gatatu, Repubulika ya Centrafrica ni igihugu nacyo bizwi kuri uyu mugabane yuko intambara ari urudaca guhera mu myaka ya kera, cyane ko naho leta y'u Rwanda ijya yoherezayo ingabo mu butumwa bw'amahoro. Umurwa mukuru w'iki gihugu ni Bangui, gituwe n'abaturage bakaba miliyoni 6 bari ku butaka bufite ubuso bwa kilometero kare 623. Kugeza ubu igihugu cya Centrafrica intambara ni urudaca kuva mu mwaka wa 2012, imyaka irenga 12 kabishize amakimbirane yose, aho ingabo za leta ziba zigerageza kurwana n'imitwe itandukanye y'inyeshyamba nka Seleka Coalition, Anti-Balaka Militia ndetse n'indi itandukanye ibarizwa mu bice bitandukanye by'igihugu cya Centrafrica. Nyamara nubwo iki gihugu cya Centrafrica gifatwa nka kimwe mu bihugu bitindahaye mu isi, munsi y'ubutaka bwacyo habarizwamo amabuye y'agaciro atandukanye harimo nka zahabu, diyama ndetse n'ayandi. Gusa umuturage w'iki gihugu ari ku rwego rwo kwinjiza agera ku $3 ku munsi. Ku mwanya wa kabiri, igihugu cy'u Burundi n'imirwa mikuru yacyo Gitega ndetse na Bujumbura, gituwe n'abaturage basaga miliyoni 13, kikaba kiyoboye na perezida wacyo nyakubahwa General Evariste Ndayishimiye. Ubutaka bw'iki gihugu bufite ubuso bungana na kilometero kare 27,830. Gusa igitangaje, iki gihugu cy'u Burundi abarenga miliyoni 1,200,000 ntibabona ibyo kurya mu buryo buboroheye, ndetse hakaba imbogamizi y'umutekano wa hafi ya ntawo mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Ariko iki gihugu cy'u Burundi wenda gifite aho gitandukaniye n'ibindi, kubera ko byibura cyo nta mitungo kamere ihambaye ibarizwa munsi y'ubutaka bwacyo. Ubwo wajya kukirenganya yakirenganyiriza ibindi, kuko umusaruro w'iki gihugu ukomoka hanini ku buhinzi n'ubworozi. Mu gihugu cy'u Burundi umwe mu bantu 100 bapfa abazize inzara, ariko ubushakashatsi bukomeza kuvuga yuko muri iki gihugu cy'u Burundi cyahoze ari igihugu cya mbere gikennye mu isi. Bivuze ko uko biri ari igihugu kigenda gitera imbere ugereranyije n'uko byahoze, bitewe n'uko iki gihugu bwacyo kigenda gifata ingamba mu kurwanya ubukene bukibarizwamo. Mu gice cy'uburezi mu gihugu cy'u Burundi abana 8 ku 10 babasha kujya mu ishuri bakiga, gusa benshi muri bo bacikiriza amashuri, cyane cyane abakobwa. Umuturage w'igihugu cy'u Burundi ari ku rugero rwo kwinjiza $2.5 ku munsi. Ku mwanya wa mbere, igihugu cya Sudani y'Epfo gifite umurwa mukuru wacyo Juba, igihugu kiyobowe na Perezida Salva Kiir, kikaba cyarabayeho mu mwaka wa 2011 ubwo kiyomoraga ku gihugu cya Sudani y'Amajyaruguru ngo mu rwego rwo kugira ngo kibone ubwigenge bwacyo, cyane ko imitungo kamere iki gihugu cyari gifite yose yabarizwaga mu gice cy'amajyepfo, maze iki gihugu kitamo kwiyomora kugira ngo imitungo kamere yose kiyisigaranire. Nyamara ibyo byo kwiyomora kuri Sudani ubu ngubu ari y'Amajyaruguru babikoze bagamije gusigara bakungahaye ubwabo. Gusa igitangaje ubu ngubu ni igihugu cya mbere gikennye mu isi. Imitungo kamere ibarizwa muri iki gihugu cya Sudani y'Amajyepfo ni nka zahabu, silver, copper, coltan ndetse n'iyindi. Kikaba ari igihugu cya mbere gikennye mu isi kubera umutekano muke, intambara zidashira, indwara z'ibyorezo, imirire mibi mu bana bato b'iki gihugu ndetse n'ibindi byinshi. 51% by'abaturage batuye iki gihugu cya Sudani y'Amajyepfo, ubwo n'abarenga miliyoni 6, bose babarizwa munsi y'umurongo w'ubukene. Ubwo ngubwo bakaba bitwa yuko ari abicirisazi mu maso, nyine bakaba babura ibyo kurya ndetse n'ibindi nkenerwa mu buzima ntabyo babasha kubona. Igitangaje, miliyoni 3 z'abana b'iki gihugu ntabwo babasha kwiga, habe no gukandagira mu ishuri na rimwe. Ubwo birumvikana ntago umuntu yaba atariye ngo abe yajya kwiga. Ubwo twese iki kiganiro turagisoza twibaza tuti ese ni kuki, ni kubera iki abasaga miliyoni 10 ku isi mu mwaka bicwa n'inzara, hanyuma abasaga miliyoni 5 bakicwa n'ibiryo mu by'ubu kabije, aba biganjemo abo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakoze kubana na Marvin Daily Official.